Normal ken yam ka nas diali content barwani lingwa sema ka Nuer online TV channel anda manduni shan kos nyam le non wasni bana report ti bana klinkel ka do badande kon klingje en wale shanga badak ka paydiok ron kina dangro wide jandangro wide bakel bana raketin kontilat karodian to kon ke report to gorliang no report ti to bukon ka link te bana right ka kwi jot michalat a veteran political leader wuda mo sharai ke jene shirwan kin dangro widol badak chaje yar ke cho collapse bana jeling wuda shalenya ba bukon ling manana chalat wuda gwazin bana right ke kwi Dr. Benjamin Bolmele shawoch jen choro mo ke lawyer ke tilare no wajen tigde chebech wajen la dialiu gwadan chaje yenten bana jeling ka je report mene the audience bar right ke jodana chala the civil society group take jom jikana kwen chika president Salva Kiir yadi jikana jogono please stop military operation ka jongle state ka kobo ban mandan en chikan lat gwaza bana jelinkel kan kono niam dong jiram jidita ko bi channel me pije jek ka changa niam kaje gorjen wajin der channel der support der subscribe ko de notification be ale je twanbo mite michi bereda chwa mala shibi kiji no kapet bana we kawra jalande kono kwen chana jo nyam chana jelim gwaseme mandana chalat take a warning me chatup ka kwi malka en go mal cha jegre wika South Sudan take a wudu shale Peter adwak nyaba jen ramimo me respected person ki ngak ke jelong ki no ka je ne tungwan jen me cha right me cha la lu de nije jen cha rajo ne ki warning dana chatup jen mal re wika South Sudan cha je yar nyaba chela do ne jene ko ronkin dangro wil badak jene male cha tan men chal kare tla peace agreement cha tan ko de mal dere bere wi ka South Sudan jene mala mo me cha tan chare le ka gwano de ne dial de kan ta kamal lo de mal de lunjok re wich do jene kan kwar kan kaletten tala me chalat ka jo chalat gwase me chalat wonene en agreement da ne chata nya jene che fail ka kwi kodi kinetin konti la politician ke kwar akuka focus ko dera andere te ka kwer ke dera power just to hold on to power ko che goro dera jen require ko kuje mo chi man chal ke reform che chutel ko ai kon diale ba country ba je reform gor lan midit do no ne ko te ka power tin te ka long kana goro no te reform de bin ko te ka tun wanda la yere ka bana jelin ka man chalat gwase me jen wudu shal ka me nyaba nyaba charach gwami moti ke jetin kana journalist ko ken ka journalist dana chi roje michal ke kafuki jada chi ga roje long ka kwi do bananen South Sudan tuobe ke je ki we je ka je re discussion ga manana chi kana gwase me chi ga roje kwi political direction du South Sudan gwada dana was siyasa wetin re wi ka South Sudan jela do ne ja joja gwano kwarno ngwane kana long re wi ka South Sudan chi kana no de mal dere ben ki de democratic there talk can dwell can democratic change look at the democratic the genuine we ka South Sudan ko can be ka pentin konti let ken ka ko democracy by the way me talk take ka wanda ba ti ke jira mamone ko wodi me democratic me ben ke ci lwar ci ben a ja pen yu to godon kon dong de lat ka pin ki cho de pin ko ba ji ti ba ka tin konti jekton kon ci lat chankilat ka gwam barbo ba jiti keke so lokano de democratic de jela let ke democracy ko de widara loar dera te kalwar ko miche wiche te kalwar de ne ideal de kan kwara nok loy de na de kan kwany de ran chu kwany kwara mdan nok to kuja mo chela do ne jene chi kwar ndana ka wiche ni president Salva Kiir yadi che chu goro be remain ka power ko che goro no babarar che nyok la no ne ajana gore jeno kwara me ajana belu yikwam ko lokano be South Sudan be way be move forward jen do bdana lokane je lokano de mal derben ajen mla walat kan wane me chikan gore on wakalat nyaba chela do ne ajana men kuna concern long a national election la ko inquirement balat lat ke je kwar kon te juban ba ko inquire ba jelat yana kula jogo no ne en ko inquire de jela de wa mi mo to we take a kore
we take kore adwo bedien ba ko inquire ba jalat ke jamana jalada wonene tele ko inquire me de lat ka wich tere rolka jaroy ka wir chop ka diok ke ngwan te cha yar kor te de election de jepeno dere weniam ejana election dere la credibility ke dere la mugwadi gwan mo metan win te gre kor no ka joy kene kontila civilian thousands of civilian kwa displaced chinyaba jalada wonene tele ko inquire me de lat kata korte ga jonglei kata korte ga western equatoria kata korte ga eastern equatoria adobe de ndem maldar ben ga jamone ke de ko inquire lat ke ga wal wich roale tega timi che tej na ajena kan tin konti ga juba de kan ko inquire kula ladde mede ne kene ko ken kari jinde ko ken te gare reka ne ken te bi participate ka jin election dan latke de ke feel di mi mo mishine ken shika la serve de ko participate di nas de ke vote di gwan mi mo tenare kor mi ajube go ga mono de ko en kwa de kan la laken ka other region stand contrary ka Sudan ajana ko en kware amede te ka peri amede ne diala kontin bondin ko ken ki politician tin ko ken de kola civilian ko tin kwa different party ko support they can involve kondial ke dia one party karwade de goro ne dial ajene ka mishijen result dana biya non changla no ko kwaru na lat ka sha wiri ko ken sha ga banjor ajene ba ka dispute kana mo jene be tension be je ko ski ko be kanun ko ngai kondiale jin mi chaji pen man dan la chundu a changra mo be la ro jene legit la nguda bo la jatike ba dil dispute no mo e kach ami jek chi mo gwa anya ba shene din kontin na la members ni ko politically lit chaka gwany ne de konde kelke kirmi yadid ajene kanidin konti logo wo be malbeben ajene te ka some public powerful figure kene de bomboam requirement kirmi yadi tan ti loke reform lokano be wuj brode get ajene kanidi ti kanidi kono shamka kwak so Sudan ne de ti ka shur ki kaniti mo ti shi gurno de wujara te kamal so ko kuje mo bike resource ni nying so Sudan bikane jaga nyinken so kuje mo ne de ti dal kan ka national election ko gui kan no shanga dana no national election we to kan ba ka del tiketi jere ko ne kan kalat ko ngai kan no alamisha ko in kwara chaje la take accountability in the end of the day baji teach ke te jeg di alte konde chelat en democratic system la jaga no ba jeg di al ba kan yok mi wekaka ko cha go te jeg mu beben so no mo awadwal ne di alten content when mo ka duere konde chicken kalat ki te chal ke pass decision te chicken ka mek te jeg di ale kan kala ne ken yam bu ko dwal kan ko dong de ko ti ke in the future ko mishi cha ko in kwar cha jelat den bne di al no ba ka ti ke ti jeg ko ni kan kalat. So right now, she should take another she prepared no can she can go to na move the system nang na with the came yadi tine she can go to ba de ger akani it has to remain like that unchanged cha bigger ko dwal kan kangu kaman butuo ka gwasen be dwal kan ka accountability o jin mi je shelat ba je dil take je ba je dil take be answered kare ga dan shelat gwasamani chipone nyaba che nyogora je lungbo katungwan a million of people chaga displaced across the country numeraina oni dichi a genetel ka kun misham kana katele ke piu akana ku ka survive a beje lung la shanga ba ka jen surviving bi shanga ba tele ka salaries tele yur cap kanka tele ka kak just a genetel ka serious situation ajana tarante ke amebej ka kuje mo ajana million of people ka South Sudan e ken ajana shuka ajana bod jatin ne de ti tele ka dul gor ka mi jekana tele ka dul wal mu wekaten cengran ka jui
jen point den country point bo chak te leken health care system millet thijiɛɛl chaka yar a jen kume South Sudan ko focus ko benetin continue baka naga dike baka jojide nya ba che kume jogo no ne der gwan wode yen focus karitin konin jeke anetin kontin la citizen jaram mala politician ki ramala political leader mala ko prioritize ki men balalet o be ordinary citizen tin kon chujin gwazamo baka dok ti bu focus ne jen ka power ndanan gore no bala kwar ko right now ko ne no net ngwan e wike so dan ti la kwar ko focus ko de kwa de jigide kanen kone families nitin wan temre wike so Sudan ni kona kwala cham ga chenkel a very difficult long no biko kon bikene jek ga chuchka mane gan chuchka gwana gan chuchka tel gwami na chuchka je kuni din kontin tot tin ku ni kere wike juba ken kula riango gwani mo chiga chani chikan dul gor chikane jek chikan dul wal chikane jek tel walta maska so na me a challenge kiriak mi jekane di ala kontila citizen re wika so Sudan bana me dwal kuma kirmi yadi ko brode ger ko kan dwal kan ka accountability so na me ami chora lat wana kari pore do dien mishalat ke kuibul mel bol mel ci kondi ala ngaje no chaaji yere wika juba na me report mi jidit jen jete ke lo yore ke ti chodien jech lo yore ke to Chika Benial, who can represent the Vice President Bullmill, Benjamin Bullmill. A can Bullmill, a can take the is in danger. Take Bullmill, a can take Erika. I con the Ale Bullmill at Teddy Nicha yen a Chetenica miniature Kokwaru de Jandangro. Nindu Koru de Jandangro, do Colorno Shitken Kapen one. Without trial kan nangwalok kane nangwalok ko lara nangwalok mi chaji yen bay nangwalok bari limana nan tege ba ko lat kane den konen team de ke bona minan cho real ka ko bika fight ka kwibul mel kane situation dum bul mel is extremely serious ala kane tere ka chika petition di kan submit ka court ano de bul mel de jalun ke de action de kan ka kwibul mel Ramadan la lawyer ke defend lawyer ke jam bol mel chala kirchol document dan kana gor en defend lawyer dum bol mel kala do nena kan bol mel chaje yen re duare ne ka pay wel kel ron kine dangaro jen dangaro de dich kan chu menata makana luñ an bona na mo kala do nena security agent te cha jak kirmi yadit siga wedor bol mel ka war chukan bol mel chukan o yenen wano changarar che jenen kan right now rami me changa charges kan kalat charge yen ke charge hell without formal charges alo kan dur dana che dur wa kana lare ko jin la ja charge mi charge yen ba ji dil ba dur kutin kontin chilat ba ka dilat ba ka ladi den ba jogo no chi dur me chi kalat ka ba ji yen kanama but all that tell me to ka jodan kana lat but take one thing which can right thin lunga kwide maria kana win out a kana pol point bull mill a kana ngu gorode a kana pol point de an bull mill ala bull mill eld a kana che jek a kana nana a kana an bull mill kana munang dol wal ni dane cha yen ka do be dane sha di ten ka ja a kana bull mill kana proper medical treatment kana je jek ke kana much ke doctor mi bir jaguj gwa dane teten ci law yerika ci kala no de argin action de je kan de bull mill de je kamra de je nang dol wal ke je de je mu ke doctor gwa dane teten ke mishi jen bi kenano de bull mill der liu a can bull mill life is at risk right now ka joran kanala can bull mill de lun ko ontem right now tiereka a can go immediate medical care ka joran chala da bonde and bull mill
anyok chikane tin kontin la authorities chikan ka tije no de yan bol mel jako be je ka family de kana legal representative ne recommendation ga kwida kana bol mel kana men mo kan chi man men jako de ko we kude so kuje mo taken authorities ano de bol mel de family de ja la ko de ja gwel ka reti je nan titin dora ko cha yen dora chi bol mel gwa de me jikala de wona kan do ba cha yen bol mel kana violation ka country constitution akane yerin wona do ba dana cha bol mel cha yen kaje akane so dan transitional constitution ko ran jako da te kam cha fundamental right anore dera luar dera jal dera te kam cha ke fair trial de nan gwalok ranbo te ka chonko cha de torture ke cha de chenga jek ko de je kam nyinga malo ke chianga je go wona na gur jen wo jen miche poni cha bech de nang dolwal gur ga jen o miche ga family members mu gur de je ka bol mel wa kan chungde te kan ka kame akane kan ka respect akum sa Sudan ke kum me yen an point de bol mel ko yen de ko la no yen gontude so ga miche kan me tikala do ne akane bol mel charge penti dial telephone members mu we kaje even lawyer chaluk so ko kuje money akana gol kan no de kum so dan dere guj batte ga mishi kana martin gwasa me akane bol mel cha kwaka dial personal property cha ka seize ke cha kanang without a court order wa kwa bol mel cha ga de ka pin atel warga me cha gor anitin konin de gwaluk eno kwaka ka wa kep wa cha kwaka cha kem ni shenge dan e yan kaje wa cha dora cha je nang cha turbile cha je kan everything cha kan kaje ka report dan kan lat so ka petition cha lar ne ti ko babul mel baje lun shilo yereke sike kirmi yadi jikana teje no ne gone yo de yen clear action de yen kan man yam jikana lat ko te garodi kan kalat kana gur gano bol mel de janan gwalok mite ke evidence te nyodo no jen te dwer che lat la mite ka nyodo no jen che dwer che la chit kenen akan mo de la kel de janan gwalok rewde shikaran la rewne ne dara gwaba eno de yen bol mel adine jako dara je ka shemane ada je ka doctor ka dara je ka lawyer ke de bol mel dana mo de jalat ken this option ken kono chato mije ken kan nan gwalo ka ba jo latin duel kono chalat mite ka evidence akene de bol mel de ja kam shemane ke de shemane kude akamen doctor kon de point de kan ogwi akane yen jamme ka tele charges te chalat akane illegal akane che chong tele ka constitution so kuje mo bol mel wate de ka chikan nyoga ladun wone ne jodan jikan lat akane mi charan chaje yen any which warante ga chonko within 72 hours ndan pa yin ga je tan jin baro widero bara mo baje dil nan ka court 72 hours so akan na money ajen ta dan la lat ko ba jo nyodo jin ci dwer me she dwer so na me amiritin so channel right ka taye dan atubul milte ka je me dan ne kana ne wuj akir mi yadit ana chan je min gwikel bul mel way ka je ka gwase dan ne te karik ti chanen to goro lede gor jeno dar self kim yadi dar je way kwarka bul mel wacha corruption che jalat che billion of US dollar che carrier ka project e dan e chakame president self kim yadit meta ci self kim yadit che bul mel che joj ka position de ka vice president cha bul mel cha dismissed ka presidential decree ka national television ka South Sudan ka juba bul mel cha which ka role ke gwale retina la deputy leader of the ruling party ko deputy ne kwara rawde ka SPLM cha jotin anyok bo bul mel point te ga gutun wane cha dismantle tan men rang te kono yakame na me cha guje no ne ka gwaze dan me kan wut wa bul mel jeram dana bigwa kirm yadi bekan wa a future successor ka president kir but can turn out well
ka kore cha bol mel cha je yen che ke yen ko kon right tin tem ku defend lo yere ka ku kala ben yala no bol mel a lo nke je la dia li ore ti jen ke gwad ke re duare no ke jo dan kana lat gwad ya ba de kule yen ke me cha je yen cha dore cha je gol a security force even right now cha je gol wa cha gol te gwa mi botin gore jeno bare main ka resident da ke dora amen mi cha je nan ka court gwad cha yen ke je cha shi man dia cha ka peno we kude cha lwa ka cha peno we kude en rami mo muti ka bol mel cha ka fin ke so na me la ne ti jen wona ne gur ke no de bol mel de ja law ano dere jek ke shemani dere jek doctor dere jek lawyer ko dong adaro ko lo defend ka court so na me meditin ngai kon me dan me yan ke bol mel me ba ku lo yen cha chekaka a chane lar cha chekaka bat cha jek no jen cha corruption cha jalat munyam jen cha je sanction wala kuma america ko che ngar ke resource ni in South Sudan jen nen no che $1 billion ke ko ken cha ngai to cha karior ko project e dan e cha kame la road project ken infrastructure te ko ne cha kame ti bol mel cha ngar amen me ti kire gujeno rama me we gwalong a eto te ke char lede bat ka kore chu ba ngaje no te me le roda wa kire bol mel wajen che ku che da tem jen the reason dan yan ke je but right now not yet bukula pel gwada dan wona we ano ka lugda me lungu ba lugla to ko che law yorin tama ci ga banyal so na me de la jen nyam go de nyaa yekel a chana ben gwasa me ke woni nga dana chatu kuma kirmi yadit kan ne kontila civil society group civil society group te ga jomo jikana lat la several civil society group nitung wan ke bontung wan tin kona dir ke tingna ka juba te ka woning de kan gatup akane take possible military operation milero de ka jongle right now kan organization ti wa ci ka kirmiyadi kan jogono please stop planning offensive attack in jongle state you can kirno chuna chuko mak ka jongle state especially ka kobo ana akane mu akane binetu wan buga chuje lungne ko la civilian ten charo lo kan winimi a ci guru me chala do wonene a jana wo bi military operation be nan rai wucin winimi a jana she peace agreement 2018 peace agreement da violate ke ce da yar nima be ka korka me dan ci konne no ci kuma kirmi yadi kene de nika ci ga wonan gi kana to ci kala do wonene moy neya ka taana jen baro widero biya jien ka Kobo town chika ji United Nation mission jogo no kwa evacuation kwa jela ka Kobo county woje rodun a civilian ka safe place gwami mo ci de ka bi chupten ci civil society group ci kala do ne ci ne goro no benede kon tela citizen ke civilian bi ke jien ray wich a chika ji United Nation mission ka jogo no mu yen jien biya ngaje no ne kon tela civilian ba te gare tun wanta bu to kaka ka yen bi civilian bi potago ko don bi yen so ngai kon diala men ji United Nation ci kan war gene gor kirno ngum lodo mako na da ka kwa evacuate ko right now kan ti la jikir mi yadi war ga dane sha gor no ka sha lat no ci kon lure kon ci kon nen ci war right lat ka ci shib wuri shal ka pol na nga ci right no ne diala ka jen wena mon kaje wedan cikin lada kani ci tani jen bar widara ko rodin ci ne kam ye biya jin re wuc mi ci ajen and then chwana belero a ci ji wan mission kala do ne re kon ta ka kobo tiri ne ta ngwana long ti ji chuch ka wite ko na ya daga kuma SSP da ticketin ko raina mu ka kuru kana kabin yinimi wa bata ka mass displacement bata ga ne da ngwan tibita ka board ke barrier kawa bi humanitarian suffering ba remno rode ko betel kon mi jekana kepiu ko ngai kon mena la leda ci United Nation mission ci kro jalon ko medana chala de kuma SSPDF ko ror ka yut kanyerol kene duk kala de woni tin wan ci ke chui kene ko na shuch kene de kon la men ka gat kene de dit ke don kene te chaka fega koreda na chaka be de SSPDF
right now the same government let them jeng the dien shirke medan shalat gwazame ci civil society group ci ga shoot shol kan kim yadi de no nena akan stop military confrontation shuara kur shuara nan wiya na wiyan kan makrai wucin wini mi akan yana awuni yan ko raja ka jaw lonya dakmu char lonya first by president raja ka je ka do bran bi mal bin ka je shuara wun nak na ka kobo ko ngai kon diale en akobo ko take under SPLIO gor kan de kan kaf en kum kirim yadi bangai kona kor lane diala kan nega cebenen ni Nuer karo der kan nak bom mene jang der kan nak bom mene kan deni SSPD da laare mudi ci riwne na to der yarona ci activity kala do ne en kura toga ni jeno bu South Sudan be je kelio mo we jeno no mi chak kum SSPD wi ka kubo ci wuce je ko already bu hotel mal miditen ayen mun yakane ce jow ce jalat no kira chwa we gwadamo ka jogo ji United Nation mission no chwa jere wi ka kubo mo yen withdraw wa janna me it could lead to thousands of lives ko bigi tige danja ke bna bigi chuch yakane mun yakan cela do na ci jere wicin gina mi na me report mi celat se mu bi kon lat ke kirmi yadit kir sha goro de Nuer de ke tika mal ci ngai kone diale gor jere ne dial de ke chuch de dial de ke lat no der kula free kadwala ka ngu kadwala ke queen quarry a national election charge bullet a jen dol ka je ku kono nen they are ready for national election while ku mass people who can displaced ke ju kan ka kay wintin kono tiketen guje no bi malbeben guje no bi malbebe rewi ke South Sudan guje no kirim yadin melade me bala mu gwa ka je ci mu gwa tega jom chala ga jana gwasme jokan werno yen jiana ka kubo adot ni de ni SSPD korodian kan GSP la ayo akala lo nyin so mu cirga na mene de nan yen gotin ku kan sapon ke mi hadit kan dongo SSPD abu shikana la kan agoje no tikin ke bullet proof chaga de longa day ba no ko la je ko gonda dial che de che bi je ku kel karwade yen kwala jogo no yena no yana ka burudun chong alat kana mal dunya da kuma char amal alat ke banawe ka peace agreement bacha gore kane de ti ne de ti ngat kane de ni SSPD I believe she information rung chajeling kami chala de ni ka kan witen pai kono kwen gwa de cha Nuer jendang ru de cha connecting ade ni SSPD kane de na gole force ci konde ari pore chala chajeling ne de cha chol ka microphone ke ga makarkon ta jogo no bia bai mu ka kwen bai mu ke ration chukana no nga kel me chi we man ka gat ka tangani ngan dang jok ka joda ne chi kon linga chi kon turi kon nganen wuchi tuo ko cha man de jandang ro de ka gat kel cha kan na ka gwa kel ne jok ro de ne kan tin kontin lawune ya kulo nagra ka cha tit ken cha ga yan jok some we kon mo gwade me kuma kirmi yadit ka kor me kan ngajin no door is getting serious ka chari po chai no United Nation right now kul kan tat lure kon charach ajane de kon nakana ka members of agweling militia bar karodian ka responsibility nda take ka lokana ba ngajin no kan de kon de kure ku kana commit ajen me jen kan ka je lar kan no we are not part of that ko kan ngajin no mi kan lar da rek raina ku kana compare kire dan ci to ka bimno gwade sha jangri chop ko korjen baraw ke korjen bakale bangwan cha ga natin ke rep karodian gwade me kana shiga de ne SSPD up chigana kaf ne re kon naga ne jindang re de gwade me gor kano ba ngane te kon de ci kor kap ka abin no ba ka ka jenta da ku kana compare kaje man yama bu kon ngaj de ne kirmi yadit chicken kon bipel ku yen ka law ka kobo ke ku yen ka law gwad ku yen ka law tina ala main target ke ka kon ware de ni guje no ku ka kon control but kwa kon control ko ngu kwa kon control ka match ka kor ka jin mi ku na ku ka push out ka kor do you think no bi kana agree ga ji men gwad ya nyam
no chicken they agree keje so right now kari polling koneme kor jatin mi betu ka akobo ka kor tantin be ko kir mi yadit chika tan jen baro wido chicken kun jeno ti dial ke nyin kot bana matu ko bana jele gwich no ajeri podan gode nywa konkel ani ya tikamal chu pere jeno bi channel we support bana je kari pod do dien bye bye